mai na chu ma kai de pai ani ga cham de lo ge ti de policy ni ma de program in detail aslang ang sindi thamale how to will manipuri hamesha si loina samlapna explain tawre sonu jaka yengbiro CM na su loina party taragi yauri mihut sinsigi apun boiba memorandum am su submit tawi madu copy du yagani kani nuko se yadre bogi as kainon he issue se hanan nei narba pot mayam mane ado hujik pawgi anu over latest happenings madu jiri bam ta kari ori ge haben si badu detail ko gi ton ton ba dol ji mai kai digi chat lu su yauna piri report loina governor se yam bajana tai adu gamagi understanding ji ko na pressure to bukhar lei ma already governor asina dili de lei matamda home minister ge su unar pa adagi di ton ton ba madi na finance minister na chingba unar pugi chiki atu bada kari karam na to gadage haiba adugi possible solution am purna na bagi immediate attention throw to bagi wakhadu mongon de lei na ba phongoi loina na hujiki leiriba issue sida ai koi tongan pe agency kaya ki security ki makok thong officials puna ba kauraga wari sana bagi hujik maksu Assam Rifles si ai na puna bagi orang to hogi yare ke di punna una na bagi wa jumana propose hone tu matam si khar kuin ngai na ta bani na moi chathari ado whatever mana hairi ba port se home minister su unare leri ba si full attention piba horani haidana hore within next 10 days gi manungda mana haibani ko something solution am propi an gi lambi da activity khara ko phangani haibiswa so mana su invite tawi madudi from time to time any time darkar ki matuna mongon su party me am sigi tar piriba information si mongon left ra piriu masu mana ngam mutung thaidi tawjige manipur le ko si tasengna alert oiba yam nuaije ta bapor makak leina leiru puna masigi miam kunsi kanna bonaba loina future plan for the restoration of peace maduma gamni ke hone jagani en hai adwa next few days even ga parliament ji khamba hogorabani na sigi manunda leina ke ta photo di makha ta ku lecture snu haina adu ni ledi se magi detail puna makti me am loina hanadi khambi hai jiki anuba possibility bu unari bisida no commitment further mana choros ga yembiro level dagi madu kai togani haidra manipur pe aduga all party meeting sida warisu amadabu warisu hamna basin bisu darkar gi mutungi nama adu mating pangani han hai